okonkoni ani asafo rade yebo mpaye eda wase se odonu ho brother so nti ahwe nso abu ye ho bae ade nan so wa me ye kwan se mfa se me onkofo eso se wan kasa rutu ni ho de ni nyam ebe time se ni echi na se me be etini asisi uma eda wase woni rode Yesu din amen amen ebe nyamopon asese nyamopon aye adum ebio na ne so enya sam so ebrem na ene yebeka sa krafa aware sam kakra ni tu ye hofo ewani no bebre no awade ya de bi a ehu hia bebre ewani pa ya abrabo mu ababo aye boy aware nyamopon ebode kan nipa ya abrabo ho ene na kasam no 18 is marriageable age abia advance bia part 1 sitini we dia marriageable age aware bia emre se ebrebe na obisi so oya branch ya na ababa wa ebrebe na so wode ware the Bible recommended age edaho na fe yi na no yetimi afa so na timi aboa yen nsa ware sam dia ehunhia bebre onipa ya abrabo mu na ansana ebia yebehwe Bible mu asem na yahwe die Bible no ebra nka abranti ya na baba wasisua nka oware ya ya na nka eye ne bitumi aboa no ebi kan akọ adebo nkuti ase na nyamopon bo nipa be wi ase no se de na sahabre no na omo eware ebra no mo de ware na fu ya kayen so a ewi ase ya wi ebre ya to ye se de enso disi ya kono yenso ya be na fu ye de to ye nyankasa ya abrabo ho ade ba ko a ini kan sa antia se bi won se Bible no eda ni pefe se obi ye no kware Kristo ni a ene ba bia na obetimi aware ne esum bia mu na obetimi aware esum bebre no a ewu ase even odile Christianity kura no Kristo sum kura no ne ba bia na no kware Kristo ni obetimi aware no ye ba so ena ne nipa bia so na obeware so a eso ko wa no se mi gidi ni Yesu nyangopon ewade agye me wate me ho mesem me ware mitumi ware oba bia mitumi ware be ma bia mitumi ware esum bia mu mitumi ware okuo bia mu esum bia se Kristo sum o esum ahodo bia mu mitumi ware ana entesa ne ba bia na abetumi ware Bible no aye nhyehyɛ de ato ama yen anyame boa e be fa ho asɛm ne yakapa ene another subject kura enye se me ware nti ba bia me ware Bible no e de ho hyehyɛ ne ho adwene ne ho ndi ato ama yen ene se yɛpɛse yɛ call Bible heaven dia yɛfa Bible kwan so nga se be so call heaven o be so call Bible heaven dia ene be fa Bible kwan so akɔ heaven Bible heaven no cause na so bebre no aka heaven ho asɛm nti yɛ de me de ne ka Bible heaven ya Bible no de heaven ya Bible na describe akyerɛ yɛn no akyerɛ yɛ kwan ya yɛn Bible yɛ na Bible so be kɔ hɔ no ho ase na America na sa so ndio so e kasafa Bible ho e kasafa heaven ho a no no so die kyerɛ sɛ kwan se no be fa so akɔde a ene ɛyɛ wɔn ankasa wɔn asɛm a ne wa wutie ne de ne ka Bible heaven ho asɛm na yɛn hwɛ agya na mabrɛ so no ansa na nsuwie no ɛbɛ ba no na yɛn panimfoɔ no wɔn di ka betene wi ase a nyamopɔn bɔ wɔn bɔ asase wei so no no ware ntempa no mo ware entempa papa na fi so mo won ntem so mo won ntempa ene ne ye behwe na se omo ware entem na fi so no di marry early and give birth early de no na nyame boa yibe tu ye ho efo no na ye be di kai kenkan nyamopon asem no ewo Genesis chapter 5:6-32 na ya na the woman say ansana nsu yire ne ebe ba no omu di kai obia na wo wi ase bia no omu di kai ewo mo first born na mo first born ya no mo tana kakra ama awonu mu atwepa na for omu later life no na fi omu asa awo omu asa aso awonu no mo awo bia ka ho na fi ansana omu wo fi wi ase ene ye ba be hwe mu ti omu sisu a obia abisisu obia no a obeware obia no udi kai e woni first born ansa no ma awori mu atwe kakra kwachiri na fi ebe kakra ma na wuo no ma sa nso
man se bia na wasa hyase na watoa so na wo emma e de egu ne le nka nyame asam ni ahwe emra na ye mpanimfo ya o mudi kai akra mo asam o Bible amayi na no mo de ware ene sade na ehuma futu atie na no se mo di se asam ni nkosi na be yin sabe bre amaye nti ene be kan ka Bible no ti Kristo ni de o fa Bible no cause na ne bi ha e bia mu a etimi aboa so o Bible na bi na kan kai dia ye kan kai free Genesis chapter 5 6 to 32 we do be am na wose na set di mfinhia oha enim ene wo Enos na set wo Enos akiri no odi mfie ahanwotwe ene nson ene wo mabarima ene emma na set na nyina ye ahankron ene dumienu ene wo ye na Enos di mfinhia ediokron ene wo Kenan na Enos ewo Kenan akiri no odi mfie ahanwotwe ene dunan ene wo mabarima ene mama na Enos na nyina ye ahankron enum ene wo ye na hasiro mebo boswa na me yimbe bre mo triato we de bebo apa ma ye na so utie ni ye bebo ase o me hu ni fa bebre hu asam e free Genesis 5 wa se ekosi 32 no ngofo de inform asam aka ye set na wo ni ahwe Enos anasa Enos ni ahwe Kenan awo se de bia Bible no ma ye na fi ahwe Mahalali anso na wo Jared ani Metusala Lamek ena Newa sangofo yi ene ebe ho mo awo ne ho asem na fi etime nya de suye bi afiri mu wo me ya record de amaye ase so wo mu pa de a set onya mfie 105 ene o ware ye obi ka se ene ngo onyi pa obi a wo tena wasa 105 years na ware ye ama se na ona wo ye de bi ndesa na 105 years ya oware no wasa tena hwa o the first born say they can kai o set o the first born ni being the Enos the Enos no whatena hwa 807 years 807 years ena afi wasa eso awu mu a ena owo mamarima ene mama enti onya 912 years ena owuye ti ebe compare ni fie no na fie de tuye ho fo me ka bio se set 105 years ena owo ye ena osa onto owo ye no na osa tena asia about 700 years achi osa ena ne yere esa so awo mu asa ewo mamari mane mamba egu ho nti van se bia almost ebe se 100 years achi ena okra fi wi asendo nya nai 912 years no wuye na me mo bojane de no so na fi ni wi a de me se be kana metunya ka wo eno so ono so nya 90 years ena owuye man se o ware ye no ono so ewuye o ware wi ye no a wo sa tena wi asia bone bra ye adwuma 815 years ena o sa so awu mu o ware owo ne first born e Kenan wi ye no 90 years na chino otena asia nyinya 850 years eno satisa wo mamarima ene mama tono so onya 905 years eno wuye na yeme Kenan so enya 70 years ono so si so onya obi mfi aduoson eno o start ye no so ewuye to ono wo the first born ti the first born na chino o ba ku wiye no ano eno so ebe 840 years 840 years mu no osa start sa se wona ne yere esa wo mamarima ene mama egu ho tininya nyina oyi wi ase nyina no owura yi wono so nya 910 years ena owu fi wi ase wo de fa Bible no obi ya Bible no ni nyina ihuma ebehu na mbesa mbombo so ena Mahalali nso so ono so ewo nya 65 years ena wo ye wo ne be wi 65 years ena wo ye wo the first born na after wo first born next was start na hwa na ye tena ya wonya be 830 years no ena osa so awu mu ena osa wo mamarima ene mama ndona at the age of 895 years no ena so wo fi wi ase
nyina de wa chart bi abetumi ya hwe na fi edusua de afi mu pa owura yi nso ono nso won first ne first born ne Jared sa Jared nso ono nso si so no ono nso nya 162 years ena oware ye 162 years ono nso ewo ne ba 162 years no owo ye the 162 years was actually we as ya was na brabo mu sa ekodu 800 years ansa na wo sa so awo mu 800 years no ena wo sa awo mu wo sa wo ne mamari man ne mama the way is nya infie 962 years ena oduma nkoma wo ena fa na ko ye jare ena wo bi e friend Metusala sa Metusala e de ni bi e common ni obi a ni Metusala so si so na mranti biri mo so si so wa nya 187 years 187 years ena ware ena wo ba to obi 187 years ena wo ne first born ena to ni Lamak the first born let you know o mana wo mo sa atwe ya tana sin ya to no so obi be 782 years no 782 years no ena wo sa start ye no sa wo ne mamari man ne mama sa ka ho nti owura yi ono so onyini pa wonya mfie Metusala wonya mfie 969 years 969 unya 969 years and so the man come we fa no koye nti ni ba panyin nso efe ne Lamak ono nso enya osi so no otena wiase ya nti unya 182 years and owo the first born no owo Noah nti osa man so oni odu otena asia 595 years and started so owo mamari mani mama nso aka Noah ho anonto owo mani mama nti we so onya mfie 777 years and owo ye 777 years and papa yi ono nso Noah papa ono nso owo ye to Noah nso esi so no ono nso owo ye ono nso obi 500 years and ono nso owo ne ma mam yensa 500 years no mu no na owo ne ma when one trasia when man one twaso enu antwibio na man so ne mabọ bra tia awona na bio nti ono 9 ensu ne chi no mas me wa wodi 950 years na owuye ti wenim na ya be fa ho asem ne yesua na yenya adisha bebrenu afimu yehu se Bible mo de ya record amayen nina bi ya twere ho asama to amaye ne ya record ne de ifra de bon fiti ase ebesi se ensuye ne eba ye ne de na emi se obia obewale obi ase ya wo bia ne first born ye bema ibi ase de sa tete men wi ase ne de ifri Adam so eba nyina besi se ensuye no eba ye ne de obia ni wi ase ne first born ye oba obia first born ye bema na ye be de nti ya na obia first born ye bema obia ni wa ya record o ba ya bomo free say nsuye na evans dia free say oduma nkoma bon ade no bo ni pa betene wi ase Adam obetene wi ase no wo start wo ye say wo start wo ye na ya be say nsuye ba ya de dia record o ma ye de ya kan you pay say no one first born obo ni bi o mo ya bobo mu nyina de ya record o ma ye de obia first born na fi o ye bema bia when first born ye oba yeme boa ye be say nta se mbata ho a ye be hu na fi hase men kan chira wo say wo first born wo ba enye dabi wo first born wo ba e so yamopon ni munyam ni mo me ka chira wo say Bible mo die ade bon fiti ase ni fa betini wi ase no yamopon e bo ni pa be wi ase ne die no bia wo wa na first born wa ye be ma bia ni wa na first born aye oba na ene na maka se be hwim na fi so no omo one first born no so wie so a na obia tena wo che eno so e be hu mu ade nti ana na fa obia tena wo che sa ke so obia wo wie a o mani fi no kwachi dansa e be ka kra bia ma na wu a na fa wa start ya sa so awo obia ka ho na nipa nso a maka se ye bo omo de tutu ho wo Bible mu a ye kenka omo ho asem nyina e record de ye nhwe so ma ye die ato omo first born a obia wo be ma na chi no omo nyina sa wo fra obia nso emari mane ma obia wo mari mane ma obia ni ho a owo ma nko a
ne owo no ba se ne ma nyina ye ma ba bi ehu bi sa e no bia so ni ho a owo me ma nko a di Noah ne no nso Noah nko a ni pa won ye wa anwo oba anka ne ma ho ti owo mi ensa no na ne ma oni wa anwo oba bi anka ho ne hu se obia osisi obia no a ya record ya bo mu date ya to ama ye ne de obia sisu a ni won a ne first mo ye ba ma wi a enu achi no ni wa start ni wa wo emari ma ne ma ni so omo mix na sa afra ni obia ni ho a apart from Noah no ebia owo enema nko a me ka de ya record ama ya ansa ne nsuye no ba wi ase na ebesuye ni dia fimu na fe nso no ehu se Noah nko a ni pa kwambe so no owo ya owo enema nko a na wa ngo advance bia oba bia nka ho na nti ehu se na fe Bible record no Bible ye record say nipa ye bo mo de to ho no no wa ni pa wa no so wa won tam kora wo wiase o panipa bi ya o tene wiase a one de wa won tam kora e bi so de man koma bo ade e wo mo ya bo mo de ti ato ho a ye bi ma fa kenkai a ye wo ho records ho e wo Bible no de no wa ni nipa wo si so a wa won tam kora is one de wa won tam kora na no wa so ni nipa one wa ono so wa won do ope wo mo ya record wo mo asama to wa ni wa yi nipa bi e woni wa won do kura owo mi ensa pe o nipa mi o mema mi ensa pe na ofanse bi a try say ni ndinti a ebi e ba sa na wo hwen so a ni wa papa Lamak wonso nipa wo mo ya bo mo de ti ato ani aka nfi o mo di ato wo pa o nipa nso ni wa papa ni nipa nso a o ni ntam wo wi ase oni wo ntempa edine tompa mu ntempa onti woni sana records na kina se wo ntempa yi de oni anfie 777 years 777 years wo wuye bara he omo age ne de a na se obi abon se papa no wo ni ene owuye ti omo ye Bible your records da hone de wu se ni wa papa ena owu ntam ye ni na wo de makenkai mu a na ye bo bo so anya de behwe omo waresem ni afi mra no mo de ware a ni na do to ye nso ye de wo afi nya de so bi afi wo a wutie me na wo so no ba to ho a no timi atulofo no kasa kire no no sisu a wo be na se wo de ware ye se wo tena ho a bakwara ansa no ware a waka kire no se ne mra nti be no so ware nso a wo sisu nso wo timi aware na nti hu se o mo ye kan nkofo bi ye wo records da ho na obi de se Kenya wo ye bonefo ne de o ne ya nkanin fie odi ya man age ene na wo evans bi en fie ho records bi a ono so wa ono Kenya ho asem ho Kenya woni nipa odi ka di ewu wi ase the first murderer in the world any Kenya ono no an kan so ye bonefo pa yi na fi Kenya so ne ba bema ene di ka fa ma mi ni wari wi ase woni di ka etwa asasa no to ho manya meboa ye beka enwo asem pa yi yewu na sa amre nipa so ni che pa na nipa ewu ase no ni ye life span na kwachiri pa ni o long ti nipa ni che pa na at least nipa film 900 plus ekro nipa bi enso 900 plus in fi ha nkon rodie the lowest average crown so the na so 800 plus is any say na fi di yes 800 plus 900 plus and obia edie Metusala ni the oldest person in the world. Nipa just nipa we ase Metusala. Onya 969 years. And odi man so odi fi we ase. Na me wo pa so an conform ware ntempa nipa mo ware ntemba we ase. Aya record what to amaye pa de nipa mienu. Na wa mo na ware ntempa ya friend na Mahalali. Na Enoch no anya mepon fa no eko ya wa hu wo no woni sa ori ayi e no mo ware ntempa mo mo so mo ware ntempa e wi ase woni 65 years no ware ye because na sa na apostle obi nya 65 years ya no ware ntem no ware ntempa ye be ko mo age no de no o mo age ni ekoduro no e na ne be to hu a mo ho se na wo mo e ware ntem ana sa nji hu se nipa ware ntem wi ase fatu wetiri mu ware ntam obi awon obet makai ba akora ne Enoch anya me bon fa na kon so no bi za se ewi ase aya omo apart from Adam on the man say ya no me kai omo nipa wo omo ya record omo asma to no nipa obi kai o ware ntam obi ase pa
eye open ni ba ko ne Henok ena de wan ware ntam kura so wi ase kura me se hwan no bo bi a kire me se Noah very good Noah so open papa wi ase won ye wan wontam kura nipa wan wontam kura ya twa nwasma to wan Noah nipa wan wontam mufatu utimetimi aboa na fe yen hwe mi se yen no omo no na nipa na omo mo ti wi ase no sa mere no omo nyini buru yen so 10 times ye be yen fie ni na do to me se omo ti wi ase abere no omo eburu yen so omo nyini mu no omo buru yen so 10 times ne last one no omo de ni very long and yen so ye de very short yen ni ye na ena de yen ko ne wi ase de yen so life expectancy so ho na ne yen fa ho asam to kakra ne yen ko bible mu kakra ansan Bible one kasa de Bible no kire se nipa kura de enka Psalm 90 verse 10 na yen hwe ye de to ho na fi ena de ye be se ye kire ebra omo ede ware ye so mo ware ntem na fi ye me bo na se ye ntimi anya ni ahwe ebra ho so Bible no enu achi no Bible no kire se wo ya branch na ya baba wa ebra se wo de ware ye ana se ebra se wo de wuo ana wo de ware ye ni yen hwe tese no okenka Psalm 90 verse 10 ya wo se yen finsia na emu amfie eyadioson na se eboro so a na eduru aduotwe na emu anwo ho ade eye obere eye wudie ene bo ase ne ho se no mpa ye besua ho asem yen fa de se yen bre so kura no yen kwa na de yen wo se invan se bia se sa na ti a ka yen kwa na ye 70 years ni da bia wo si suwa no 70 years the average na so kakra beto so a ire so a de 80 years de ne se nka nipa u afi wiase ena ne de be to ho ne ahwe wo mo so wo mo mfi a wo mu diye makasa wo no mo buru yen so 10 times wo mo mfi o mu diye wiase timire mu ansa na wiase eno e be saye no ne wa na mabere so no oduma nkoma bo ade Adam ne na sefo no a be si Noah so ena ne ma so wiase saye no wo mo nyini che pa yi ansa na wo mo awu ti ko do to yen de yen de a ne so wo mo buru 10 times eni se yen di 1 year ansa na ewu a wo me di 10 years ansa na wo mo ewu se no so se wo benya 1 year ye benya 1 year na ewu a wo mo so benya 10 years na se yen di 10 years ni ye benya afi wiase a wo mo so benya 100 years and wo mo ewu eni se yen benya 70 years ya wo benya 700 years and se yen benya 90 years ya wo benya 900 years es omo ni papa eche yansa na omo omo buru yeso 10 times wo fi bit na calculation they say ni bi say pastor so omo ni say ye 50 years ya omo so be say 500 years mo funta no na so ye 80 years omo be say very good na say sanjo omo age no ene omo ni no na ekaye de 10 times and if you did better to one year, one more resem. So when you did better to one year, young Bible, you say, you say, almost anything a bully idea so 10 times. No, you do 1 year, only 10 years. No, so you ever so warrior. Only you cannot say any kind of set to the end again. Kayano, maybe a necessary to when you feel 105 years. We can carry a bit of young boy. Now, I was saying that set Genesis 5:6 was na set di mfinsia oha enimum ena wo Amos. If you know say has set no man so na yere omo ware ye no onya 105 years ena owo ye ena ono so odi mfie say you know say set so odi mfie makasa obi a wo fi bia wo odi mfie 912 years to compare mfie no Gonunya 105 years no man say owo ye no we buy ye bere so dey a na say omo tie ye 10 times a day a na say odi 100 years owo ye nka na kama say 10 years any kakra so 10 years nka kro nka say nka na obi edi 10 years ya kono so e ware so omo bere so ne so omo ware ntempa o compare age no a odi 912 years na say Oware at the age of 105 years dia na say omo ware ntem papa omo won ntem papa ni so bia wutie ni bia no o ti me kan ase na so di kai hu na de bom fiti ase
Onyankopɔn bo nipa be wiase no na emema sisu a no omo ware ntem no omo wo ntem so yeye no nso nti wo wu tie me no ti maga say your Bible recommended age marriageable age ho yebehwe de Proverbs na ne adifo no keka fa ho na bia na de me na ma me kwa ma me nkɔ kora na ehia pa se onipa osisu a ware ntem na nso se bia ware ntem o sha ase no na be ware wo ahombo be yesa wo ye wo age bi ho de a wudura na wo ya bakora awade ho de na wo ya bakora o na me bo ebehwe yenya me bo an bese me bobo so ne yen yemfa enos nso die enye mfa to yenye enos se ne ba no set ba no aha ono nso onya 90 years eno wareye eno wo nso 90 years no wo ye eno di mfie 905 years enye se ono no ka de ba ye di so obonya san 9 years eso nya nkan va san kan na nkonya 9 years no a eno wo ne first born yes amra no so 90 years no e say ye 9 years no en wono so omo wo ntempa but ye say bia enam say 90 years nte e ware maye ma we mfia no mu die no dia ene bra no mo ware no dia na so omo ware ntem wo ntem omo siso no a o siso no a na ye bia da ho abrante bia siso a at least wacha die onse bia na so o ware no o wo ne first born na fa wo ne first born wi a no ato ne boase na sabra bomi no wo bo se obi no wo ya no ato so aya be ka kire bia mo wu so a obi we be ka be 100 years me so 90 years amana wu a no asa wo ne mamari mane ne mama so aguo na afa so e be ka se wi ase no obi an kura wo ma ya record on ba ya record on mo asma to nyina ne de obi an kura an wo kura no na at least be 5 wan wo kura ko hwe obi an first born ye be ma na yenka ho wo ka nyina wo mfa set de mfa to na aboye wo ka nyina so abehu ya mega nkai wo se na set di mfisia ohane mu na wo enos is the first born no na set wo enos o achi no odi mfie ahanwotwe ene enson ene wo mamarima ene mama fufa na se mamarima efi nyenu okro ene mama so efi nyenu okro so the camp the first born one akwaye say na ye 5 this no ofa na average di and obi akura nwo kura no at least all 5 obi anwo kura ni a betime hunu se tine awo no so obi awo fra na nya se bia we wo ma nko a na we wo ma nko a ni mu bia na efra na me maka se ye wo ho ade so ya kra bia ya mebo a ebi a ye beye na de me ka na se ni ye asam no nya pa na ebetu ya ho fu ne ma bebre nu awo na nya mebo a na so ikene e be ko ho na fe ye se ade ba ko a ye sua firi mu nso ne se yen nkasa no yen nkasa no ye bre no ene ya wu mu o se ye very very careful wo mu nkasa no na menopause no na omo ntwa wontem na oba sisua na ontwa brantem ne ka menopause na ontwa brantem no onzina mo nso entwa wontem wo mutumi wu abre bia ene nso de ema etwa wontem ye he no nso ema etwa brantem ene you could actually say at least from 45 years to 50 years there no oba ni na organi na monopause achi e eni na meka ware se se wusi su abere na se o ware wo betina wa ama onti bema wo age bi wodi ya makasa awade ho de o late 30s no de eni early 40s ni na awade ho de na wo bakora wo awade ho de na wo bakora no me yenya no so oba de meka oba nso kwan a ebra oba wade yem kuna be ma wade yem kuna wo be ma de usi so di a cheno nso na yen enne no yen no ye hu no dwon tam che akanefo no mo no dwo onya 800 years okura na still no anen musi se no so wo sa ye be ma mu no odin obetimi ne ya ye bi bia so wo ye but enne ye nya 80 years ya na 80 years mo no the brenu ando benada 70 years of one be because and then ya hu o no eswate na me boa next week meto ase no so ni ahwe futuo ene adu so brenu afu no me se ma ni bebre nti o be ma bi e wasi so bia no hweye wa ware wo oba nso o me na se o de ware na ni se wi na me boa na se bi ba wa kwa mu a hweye ti bema entra won che ti de fo no ware ntem
ti enne wo wutie me wo chance na wo ware ya hwaniye na next week ebeko Bible nya fe ye hu awie no ye hu emra se wo se wo ware se wo bakura de ya hwaniye wate wo wutie me wo ya branche wo hiso no wo eji no wo bakura hwaniye ye bom paye oso ni asase wura e di asama wo asem a wo de amaye wani shirase mi so maye ni sina wo maye Ghana ho so e da wase e wo Yesu din. Amen. Amen.